Nĩ kumana na gĩcunjĩ kĩa nyanya vaigana gĩa atumia arĩa mena ciana na matiraciongia kaunti ya Embu gũcukumĩte maabitha ũgima wa mwĩrĩ na ataaramu a mĩrĩre a thirikari ya kaunti gũtabania mathomo ma kiumia kĩmwe magũtara atumia bata wa gwĩkĩrĩra ũritũ kuongithia ciana ciao gũtegũtigithĩrĩria gwa kavinda ka mĩeri 6. Kulingana na ataaramu, mwana ũrĩa wongithĩtio ũrĩa kwagĩrĩrĩkĩte nĩ ũkoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ wanakũra. Kuna watu hawataki kunyonyesha na wanazaa, wanasema sio kazi nitazaa, lakini kulea ndio kazi. Kwa hivyo juu anajua kulea ndio kazi, hataki kunyonyesha ndio matiti isifanye nini, ati isisag, ati ikifika huku atatupa mbao. Ashaolewa, amezaa, mbao zingine gani anatafuta? Mwana rĩrĩa aciarwo abatie kuongithua gatagati ka ithaa rĩmwe na o mũthenya abatie kuongaga maita 8 nginya maita 12 gwa kavinda ka mĩeri 6 atakuvewa irio wa cionthe. Utafiti unatuonyesha ya kwamba yule mtoto ambaye alipewa nafasi ya kwanza kuwekwa kwa matiti ako na chance ya kuweza kuendelea kunyonyeshwa miezi 6 bila kupewa chochote. Ile maziwa ya kwanza, ile tunaita colostrum, kanakenadha, iko na umuhimu sana kwa afya ya yule mtoto. Manake inasaidia kutoa ule uchafu wa kwanza, ule mweusi. Uko na askari mingi ambao unasaidia yule mtoto kupata immunity. Nĩguo atumia onthe arĩa mena ngenge kaunti ya Embu mahĩmbĩrie mũtugo wa kuongithia ciana, thirikari ya kaunti nĩ ĩrathomithia atumia arĩa makathiũrũrũkaga matũũra na gũtara atumia arĩa engĩ maũndũ megiĩ ũreri mwega wa ciana. Wakati maziwa imekomaa, kenadha kimeisha, tunaingia kwa ile maziwa ambayo ni machua, tunaweza ita tu machua milk. Kama vile ng'ombe wetu ama mbuzi wetu wakijifungua, kuna siku 5 hivi ambaye maziwa tunasema kawaida, hata tukikamua tunasema hii hatuwezi kunywa. So maziwa wakati imekomaa ya mama pia ina umuhimu wake kwa yule mtoto, na anahitaji aendelee kumnyonyesha bila kumpa chochote hadi miezi 6 ziishe. Woguo atumia nĩ maravoya thirikari thĩinĩ wa itua cionthe cia mwenge kũthondekerwo kũndũ kwa mwanya kũrĩa makongagĩrĩria ciana. Kama serikali ingetusaidia kutengenezea mahali kama sasa ni huku town, mahali tunakaa, hata watu wa sigara wanapewa mahali pa kufutia sigara, hata sisi wa mama watuangalie na hiyo watutengenezee mahali pa kunyonyeshea watoto. Vandure va Kameme TV nĩ mwana wa Kiritire kaunti ya Embu, ni Mbeta Dennis Fundi.